Biyag. Di tao. Nanang, kaya't kukumatimangan iji restaurant. Pasensya ka na ko. Saan nga umdas ti kwartata nagpasyar dito'y plaza. Awan pagkaantay ti restaurant. Sa nabalik, tagimmatang kaitayan itinaling taamais na kinnan mo. Sayang, kaya't kukumapay tagsida iti fried chicken. Pasensya ka talagan, anak ko. Ngam di ka danag. Apaman amaadanak iti kwarta. Mapantan tumangan iti restaurant. Talaga, nanang? Wen, Carla, anak ko. Ikalikday takan ka. Daddy, kaya't ko nga ilibre jay padak ngagtutubo. Sino nga agtutubo, anak? Day jay man, nakakaasimot. Nangag ko nga awan pagkaanda iti restaurant. Sige, sikat imakam mo. Ikandak nga rod iti kwarta, Daddy. Asit gak ida, taikak ida iti pagkaanda. Hi! Ha? Sino ka? Amok akayat mo timangan iti restaurant. Iso nga ati, pagkaan nyo. Ha? Ay, kwa... Ay na, di ka kumagbain kanya. Kaya't kulaan ti makipagayam kan ka. Ay nga tinagan mo. Siyak ni Carla. Maragsakan amakam-amukan ka, Carla. O ala, awata mong tititad ko kan ka akwarta. Agyamanak nga ron. Talaga nga minakayat ko ti mangan iji restaurant. Amuyo, Daddy. Naglag-an tiriknak anak amukin ni Carla. Nagsingpot di pa nagsasauna. Kasta ka di, anak? Wan, Daddy. Kaya't ko ti makipagayam kan kwa na. Iso na lang. Tadyak dinamag no tagaano. Taitan ti parikot, anak ko. Amukon, Daddy. Nalabit, mapantumanan iti parke anagam-amuan mi. Ha? Mapanak tumanan agpasyar iti parke. Parang makitak tumanan ni Carla. Sige. Sikat imasurot, anak ko. Nanya ti pakaragsakam, aramidon ta. Thank you, Daddy. Nakasingsingpad ka kanya. Gaputa na singpet kamat kanya, kanak. Ala, maturog kan, Carla, anak ko. Rabi iuna yan. Diyak pa'y agtuglap, nanang. Pampanunutat ngamin ni Joy anama mo kiji parke. Anya? Siguro, baknang dayjay. Nagpintas ngamin ti kawis na. Nginginaan pa'y ti sapatos kan ado ti kwartana. Sigurado abak ng daychay, anak ko. Langan na pailaang katbaknangan. Ay, Apa yan nagsinaay ka, anak ko. kuma, baknang tayumot, nanang. Tapno sa anak amabain amakigayem ken ni Joy. Apay ko mga ibain mo nga, iti kinakurapay tayo, anak ko. Nanang, Daytoy tilaglagi pam, Carla, anak ko. Uray na kurapay laang ti panagbiagta. Tinapatag, naragsak talat na. Kan kang runaan ti amin, amuta ti agdayaw kini Apo Diyos. Kan saan ta nga agar-aramit iti dakas, iti pada ta atao. nanang, Baknang man kan nakurapay, awan idaddaduman ni Apo Diyos. Agpapada tayo amin, iti imatang na. Tumalangkyaw ka, matanak. Apay ka di. Sapsapunak ni Carla, Daddy. Barang nagpa-sharmat ita. Di ka papukawan ni tinamnama, anak ko. Magitam tumot lang na ijay. Sapay la ko, ma, Daddy. No saan mo man ang makita ita dito'y parke, amangan iti sa bali a lugar. Daddy. Mawatak na apay kayat mo ti makigayem kan guana. Kaputa nasingpet, ken managbabain. Sana ya? Wan, Daddy. Saan akas kadagiti daddo magagayam ko? Nakarit kan managtagibasit da. Kaskin ni Carla ti kayat ko agayam, Daddy.
Simple, kan napakumbaba. Sayang, tadyak ita makita dito yung parke. Makitam tumot lang, ah? Agkita kami pa'y ngatakin ni Carla, Daddy. Oh, nakalista amin agatangam ijayjandaan Carla anak ko. Wen, nanang. Gatangam amin dayta. Tapno adda usaran ta dito'y balay, wan. Wen, nanang. Alagtignay ka nga rutan. Aglukan kan iti tricycle, ha? Saan akon nga aglugan iti tricycle, nanang? Asidig matlaang ti tiyandaan dito'y. Iso ang magmagna akon. Anya? Sayang laang ti pamasahik nga aglugan. Kabailak mo ti magmagna. Ala, si ka nga rod ti makaam mo, anak ko. Basta kan anad ka, ha? Sa dino ka di pa iti papanantay, Sal. Agawid tayo ng kanor. Nalpasan ti aramidak dito sentro. Ay, wala, sir. Daddy! Apay ka di, anak? Tata Kanor! Isartan niyo tilugan! Please! Ay, sigay. Sino tinakita mo, anak? Nilakit di Carla di magmagna, Daddy! Anya? Mapanak iti nakakita akan ko na, Daddy! Nagatang ko amin ang dagiti kasapulan ni nanang. Agawid akon. Urpurayan na... Ha? Kaslada mga ayab kanya ka. Ay! Nimat gayam, Joy! Agturungan di kayan ko. Carla! Punakon ka, asi ka din nakita ka magmagna. Ay na, maragsa ka nak makakita manankan ka. Maragsakan ak mata makakita kan ka, Joy. Sa dino ti papanam. Agawid akon. Magmagnaak nga agawid. Ha? Nukas na nga rod, sumurot ka kanyak. Itulod da kan iji balayo. Ay, kababain mo't Anya kumangay ti pagbainam. Kan may sa, kaya't kumit amaamuan. No sa dino ti pagaw-awidam. Iso asumurot kan kanyak. Allah, sir. Kababain pa ikitin kada kayo. Nagadutiwara dito'y balay mi. Sa anak pa anak kadalos. Okay lang. Awan tinan ba nga pagbaynam? Kan di nakawagan iti sir. Lauro ko namlatan. Sige. Ay, Lauro. huwag gayam. Awatim na giti makmakan. Ginatgatang may para kata kayo ni Carla. Agyamanak, Lauro. Agmay may sagayam ti anak mo. Naistorya kanyak deta ti anak mo. Bayat ti panagturong mi ditoy. Wan, Lauro. Anak ko iti kinabanasang ni Carla. Kasta gayam. Mabiit lang. Mangisagana ak iti inuman nyo at Diyos. Ay, saanin? Di ka nagtaktakpay. Di na kami pakadanagan iti anak ko. Kita handag iti dua, oh. Kasla na bayagdan nga agamam mo. Napasigdan nga agsarsarita iti tunggal maysa. Carla, saan kami nga agbayag? Okay ka dilaang nga umayak tumanan dito'y balayo? iti anyaman nga oras, mabalin mo lahat ti umay dito'y balay mi. Agyaman na, Carla. Pasensya kayo no awan na idasar mi ameriendayo. Ay na, saan mo na panunutan dayta? Maawat na. Oh, anyangay. Agbalinta ka din anasingad nga agayam. Pagyamanak launay gaputan na pili na nga agbalin anasingad agayem mo. Nga uray marigrigat kami laeng. Sika talaga. Sa anak nga pilpili iti pakigayiman. Nakurapay manuan no baknang. Pinapatag na singpet. Amom, Lauro, itala makita ka naragsak nga anak mo. Talaga, mama? Sapay la kumaatag na nayo na naragsak ti apokok. Aramidag ti amin. Tapno maipaay ko ti kayat ti anak ko, mama. Kat, nagparang ka din ti inanakan ka. Saan ba? Ngamdya ko namnamayan dayta. Namimpinsanan at pinanawan na kami. Ay, Ipamaysa akong ti atensyon ko iti anak ko. Katyag baybayan. Kabala ka suportaran nga uray awan ti inana.
Itay kapay nga agpadpadaan anak ko. Naku na nga min di Joy, o may itangal daw nanang. Carla, Isu nga urayak. Kaya't kumanan ang makasarita ti gayam ko. maluman anak ko. Amangan no saanan nga umay. Amangan no adda na patag anapanan na. Nanang, No saan man ama ka umay ita. Nalapit nga iti sa bali nga altao. ay, Di ka agdanag anak ko. Agkita kayon tumanan. Daddy, nagkariak nga kita kami kini Carla agayam po ita. Maawatak anak ko. Ngam, naskan nga ginanaka para ito timbaga ti doktor mo. Ngam kabailak mo ti bagik, Daddy. Kabailak ti magna. Saan ko manatangkan ti ulam, anak ko? Para madlay ti pagsayaatan ti bagbaga. Daddy, Kung ti doktor mo adi kag bambanog, di ka madanagan. Dumteng to ti aldaw ngagkita kayo manan iti gayem mo. nalabit nga orayan nakitan ni Carla. Anak, Daddy, kaya't ko makita ti gayam ko. mama, maawatak ti marikrik nam, Lauro. Naskan asurutan tayo ti bilin ti doktor ni asaan pa'y laarumrumuan. ngimasya nakunay iti anak ko. Amo ka din ni Carla agayim na ti sasaan. Saan pa'y mama? Oh, nala, patib garam ti pakinakam mo anak ko. Kasapulan ni Joy ti panarabay mo. Kang runaan ti amin, di tay liwayan tagkid daw iti tulong kan ni Apo Diyos. Tata Kanor, itulod nak iti balay ti gayam ko. Pangasiw. Ay, pasensyakan palasang kao. Diyak maramid ti kayat mau. Binilin nak ni daday, di ka kanurum-rum mo rita. Agpakpakaasi ak Tata Kanor. Ad-adang agsakitak. Nagtali na edak dito'y balay. Kaya't ko makita ni Carla gayam ko. Ay na, suray balasang kao. Wag tungtung palak lang iti bilain. Nasasayat no, wag yang kalatan diti balayaw. Pagsayatan mo lang tira aramido ni daday. Kat di na ko makagura Gaputa, jackpot ka na talaga ti kayat mo ang mapasamak. Ipilit ni Kelly di rumaritay, sir. Jakim manugaw ti di kayat na. Masya na kita anak ko. Naskan ngagtalinad lang di ti balay. Sir? Aywen. Ayan ti anak ko mang kanar. Adamot lagi tayo ti likodan ti balay, sir. Agpampanunaw. Kasta ka di. Ahuun, sir. Kahit na kano makita ti gayim na. San pa yung ti panawen arumuarte anak ko, mang kanor. Kasta ngamin ti bilin ti doktor. Agin na na iti gusto. Sa bagay, mawatak, sir. Sige, mapanak iti ti anak ko. Amangan numasapol na mati kasarsarita na. kumusta nga tan ni Joy, nanang? Apay asaan mo to na nagpakita kanyak? Nalabit ang makumik anak ko. Di ka kadiunay agdandanag. Patyak nga kita kay tungod laang. No amukla ko mati lugar da, napanakon. Kaya't kung aminan ang makita ti gayem ko. Carla, Nakasingsingpet kanyak, nanang. Uray na biit kami laan nagamam mo. Nalagaanan tirik nakkenkwana. ha? Ha? Adda nagsardeng alugan iti batog anak ko. Ay, amak tinay nanang. Carla, pasensyakan nagyak na tong paldi karit idikan ka. Nga umayak dito'y balayo. Di mon panunutan dayjay. Tinapatag, nagkita tamanan. Hindi na ka di kagura. Apay kumaguraan ka ngay. Maawatan ka. Isong awan ti rumba nga pagdanagam. Agyaman na, tamaawatan na, Carla. Ngam, mabiit lang. Adamadlaw ko kan ka. Ha? Anya tinadlaw mo kanya. Kaslapim mo daw ka, kan kimutong ka. Ay kwa, di mo latan ikaskaso tinadlaw mo kanya, Carla. Daddy, mapantayo ije balay da, Carla. Anya?
Kat no kagap-gaputa lang hindi kalman anak ko. Kaya't kumananti mo panigay, Daddy. Alala. Mapantang rod anak. Nakaragragsak manen nga agsarsarita dagiti duha, Lauro. Talagaan na singid da iti tunggal maysa. Uwan nga rod, Susan. Naragsak da nga sa sarita. Sapay la ko ma. Takanayon ti kastaki naragsak da. Nang runay ti anak ko. Ha? Agtultuloy ko man ti panagisang ti anak ko. Susan. Ne. Lauro. Agluha ka matan. Amangan no daytan ti mahudi agon daway apan nakakita ka naragsak ti anak ko, Susan. Anya ti kayat mo asawan, Lauro. Kinapudno na. Adantaning ti bihag ti anak ko. Anya? Apay. Anya ti sakit na. Nadagsan ti sakit na. Kanser ti dara. Katibaga ti doktor asahan nga nagpaut pa iti bihag na. Anya? Dahil dati agpay sususan. Iso atong palag amin akayat na. Katagyam anak. Tanamam mo na ti anak mo. Kat babayan kan kuha na. Uray ti pagbit man laeng. Mapadasan met ti anak ko ti agragsak. Babayan ti anak mo. Carla, agpakada ako na. Urayom tumaninti pa nagsublik dito balayo. Namnamaag ti panagsublim ha. Di ka kumaagbalbaliw ha. Siyak tulad ako matinasingad agayam mo. Ha? Ni, apay ko mga agbaliwak ngay. Si kalaang mo tinasingad agayam ko. Agkari ka kanyak. Adi naktiliplipatan agayam mo. Wan, ikari kasi kantula ang tinasingad agayam ko. Agkari akmat. Asikala ang tinasingad agayam ko, Carla. O sige, mapana kon, Carla. Carla, anak ko. Apay ngay narakop nak nanang. Apay ka di. Ala, agluha kayo umatan. Di naklatan ni kaskaso, anak ko. Kaya't kalaang ngarakupan. Nanang, Ipatpatag kaunay, Carla, anak ko. anya ka din ti mapaspasamak kada kayo. Apay ngagsangit kayo umatan. Daddy, diyak kaya't ama-amon ni Carla. Nga danadagsan asakit ko. Anak, Diyak kaya't nagladingit tigayam ko, Daddy. Sa anak pa'y amatay? Saan ka di? uwi anak. Saan ka pa yamatay? At nakaasin ni Apo Diyos. Agimbagak pa'y. Saan ka di, Daddy? Uwin, anak ko. Agimbag ka pa'y. Apay nga ron nagsangit ka, Daddy. Kunang adi mo kaya't tagladingit. Ha? Uwin gaya man niya. Hindi na ko masangitan, Daddy. Biyagak pa'y. Sa anak pa'y amatay. Nagkariak. Nagpito ka ni pa'y ni Carla agayam ko. Maturog ka matan. Saan pa yung makaturturog, Mama? Kaya't ko abantayan ti anak ko. Siya kunti makaamo ka ni Kelly. Maturog ka tap na makainan na. Ha? Diyos ko. Apay ka di, Mama. Kelly, apok? Kelly! Diyos ko. Saan mo tinagot ko dito, apo ko? Anak! Ring ka! Diyos ko! Natayan niya po ko! Saan?
Diyak ka na namatay di anak ko, mama. Anak, agriing ka. Ipagpatag ka una ko. Tata Lauro, apay anda kayo lang timay dito balay. Ayan ti kayam ko. Kuha, Carla. Saan ang makamay di kayo mo? Anya? Imayak. Taumay kayo sukunan kininanang mo. Ha? Ay, o sige. Kaya't dak nga itugot ti balayo, tata? Uwan, Carla. Itay pa nga guruuray di siya balay. Ha? Mabait lang nga ro, tata. Darasag tagpalas. Magagaran ako na makakita ka ni Kelly. Ha? Apa yan nagadudit at tao dito, tata? Sino dahil na nakalungon? Kuha, Carla. Awanan di kayo mo. Pakawanan nak no nagulbudak kan ka, Carla. Dayta na kayo mo. Isun tinakalungon. Anya? Asit gamon ti bangkay ti gayem mo, Carla. Sana. Jackpot siya na natayan tigayam ko. Sana po na dahil to. Hindi na ko mapanawan. Nagkarika nga kita tapay. Kunam nga sublita pa iji balay tap nagsarita ta. Carla. Awanan ti gayem mo. Kuya tamatay tigayam ko. Ipatpatag ko na. Diyak maklang di papusay na. Diyos ko. Gayam ko! Carla, anak ko. Naitambunan ni Kelly agayom mo. Datalaangan tinabati dito'y kampusan to. Diyak pa'y kayat ti agawid, nanang. Kayat ko pa'y ti agtalinaad iti nakaita naman ti gayam ko. Carla, Diyak naman nakas ti pagbanagan ti gayam ko. Nagsakit ti mapanawan iti nasinga tagayam, nanang. sursuruam ti agbalin anatipkar, anak ko. Punasamon tinakaro aladingit mo. Uwan, nanang. Nasakit man day ti anapasamak. Ngam sursuruwag ti agbalin anatipkar. Gusto kayo. Sana kaya't ni Kelly aglatingitak. Kat patsyak anaragsakitan iti sidong ni Apo Diyos. Lauro, rabi una yun. Adda ka pailaang dito'y terasa. Mama. Ay na, nagadayumanan tinakaiturungan ti imatang mo. Imasidegak ta amangan kunak no kasapulam ti kasarsarita. Kunakon kat nga da pagparparikutam. Madlawlaw unay iti panagsanay mo. Mama. Pampananutik lang, Daddy Joy, nga po ko yun. Oh, iho. Mailiwak una yan kankwana. Jakon maarako pa iti anak ko. Lauro.
Kailiw ko, Daddy Joy, nga anak ko, Mama. Nala, di ka unay agladladingit, anak ko. Nintong bigat matlang. Mapan kami kinimang kanor iti balay da Carla agayam, Daddy Joy. Kaya't ko makita ti best friend ti anak ko, Mama. Sige, sikati makam mo iyo. Tababayan ka ni Carla. Maap-ap ti iliw ko iti Daddy Joy ng anak ko. Ipatpatid ko unay Daddy Joy, Mama. Kit-kita ang manan tiladawan nyo iti Daddy Joy agayam. Carla, anak ko. Uwan, Nanang. Sa anak amang kita itiladawan mi adwa. Nagpintas ti isem ti gayem ko iti daydo aladawan, o. Ladawan nyo day ta iti parke akanayo nyo apagpasyaran, anak ko. Amuyo, Nanang. No si bibiyag pa'y kumani, Joy. Nagragsak kami ita. Kanayon nak ko mga umay sa rungkaran dito'y balay. Carla, anak ko. Masansan pa'y amatagtagaynap ko ti gayem ko. Nakaragragsak kan kanayon anak kaisem kanyak. Kasta ka di, anak ko. Nanang. Sayang laang. Tanasapa apim mo sa iti gayem ko. Ha? Ni, adda nagsardeng alugan iti batog ti balay, anak ko. Jelugan da Tata Lauro. Mabiit laang ha, inaklukatan ti ridaw. Para kan kada iti regalo, Carla. Agyaman nak Tata Lauro. Awan na nyaman na. At di matiparakan ka, Susan. Agyaman nak, Lauro. Ala, pasensya ka na. Nagado ti wara dito'y balay mi. Diyak pa'y nakadalos. Sika talaga, Susan. Awan ti rumba nga pagdanagam. Awan mo tinti sabsabali kada tayo. Lauro. Kumusta kan, Carla? Nasaya at mo, Tata. Okay nga rod no kasta. Kaya't kumusta mo ti panagadal mo? Nasaya at latamat. Kinapod na. Tapuan ti anak ko iti second quarter iti klase da. Wow! Nasirip ka gayam, Carla. Kablaawan ka, iha. Agyaman nak Tata. Imayag gayam? Tao may kayo kumustain. Ken, adaw may ko ijaya kada kayo. Ha? Anya day ta, Lauro? Saan nga ta nakababain kan ka, Lauro? Anya kumangit ipagbainam, Susan. Kaslanak kumatan ni Carla. Gaputa best friend Daddy Joy ng anak ko. Isa pang asim. Palubusan na kumamang tulong iti anak mo para iti panagadal na. Palubusan na kumakanayon ng umay diti balayo. Tapno makitak ni Carla, Susan. Tapat siya kababa ni ti kastoy nga ramidag. Maap-ap ti iliw ko iti Daddy Joy. Amuyo. Ni Carla nga anak mo ti pangipapasak iti iliw ko iti Daddy Joy nga anak ko, Susan. Isamawatan na kuma. Kaya palubusan da kuma amang sarong kargada kayo. Iti anyaman nga oras. Ala, di ka madanagan. Ta silulukat lang ta ti balay mi para ken ka, Lauro. Agyaman ako unay, Susan. Agyaman na. Naimbag nga oras mo, Susan. Ni, si kamat gayam, Lauro. Ala, sumrak ka. Agyaman na, Susan. Imayak? Daw may kukumadagasan ni Carla nga anak mo, no okay lang kan ka, ha? Kuha. Ngam no di mo palubusan, okay lang.
Tamawatak matirignam kas may sangayna. Babae di anak mo. Ngam amo ni Apo Diyos, Susan. Awan ti madi nga intensyon ko. Ko, Ngam no kayat mo, met? Sumurot ka kada kami. Dua kayo kin ni Carla nga ikuyog ko ijemol. Kaya't kung amin nga igatangan ti anak mo iti masapsapol na ije pagadalan da. Kat kalpasan day ta, mapantayo ije balay. Tapno makabanding yung met ni mama. nakababain samot, Laura. Awan tirang ba nga pagbainam ko nakmet. Kasla anak ko ni Carla. Tagayim kat nga rod day di Joy nga anak ko. Iso adi ka ko magbabayin kanyak, Susan. Pangasim. Sige. Sika nga rod ti makaam mo, Laura. Agyaman tapinat ganyo ti awis ko kada kayo nga ginangaumay diti balay. Awan anyaman na, Lauro. Da kamikit di ati agyaman, tauray na kurapay kami laang. Welcome kami latta dito'y balay mo. Sika talaga. Di mo timbagak nga awanan ti sabsabali ka na tayo? Ha? Kitayam ni Carla. Kitayam na dagiti ladawan day di Joy a best friend na. Kailiw na launa yan day di Joy nga anak mo, Lauro. Kinapod na, sakbay amaturog. Mingmingmingan na pa'y anaimbag tiladawan da adwa. Amom, Susan. Panagriknak. Kasla saan pa'y anatay day di anak ko na makitkitak ti anak mo. Isa pa nga, Asim. Tadi mo ko maipaidam ti anak mo kanyak. Tababayan kan ko na. Maup-up ti iliw ko iti day di Joy nga anak ko. Susan, di ka agbabain. Ipagpabalayo. Takasi ti kanayon nga ibaga ti anak ko kada kayo. Saan kayo nasabsabali kada kami? Agyamanak, ma'am. Nakasingsingpet kayo kada kami. Nga oray na biit tayo pa'y laan nagaam mo. Amumi nga min anasaya at kayo. Iso nga si nagtirik nami kada kayo. Nala, ayaba mong danak mo tamangan tayon. Agsasango tayo amin na mangan. Apay dagito'y akwarta, Lauro. Pagpuunam nga negosyo, Susan. Ngam, dakkel agatad da ito'y, Lauro. Aramatam amin day tayo ti bango na manegosyo. Lauro, nalabas da ito yan apa ng tulong mo kada kami iti anak ko. Amangan no jak makabayad. Diyak mat pabayadan day ta? Awanan ti sirsirbi pa'y dagita akwarta no iduldulin kulatan. Lauro, Pakaragsakak launay ti tumulong kada kayo, Susan. Ipalubos mo kumati pa ng tulong ko kada kayo nga agina. At dayta, madaman ti pan nakaaramit ti sari-sari store iti abay ti balayo, Susan. agyaman naklaunay, Lauro. Naglawat ni maipatpatak der asari-sari store ko. Kurang pa'y dayta nga ramidak para kada kayo nga agina. Anya, Wen, ad nung tupay ti itulong ko kalpasan na maramid dayta asari-sari store, Susan. ngam Lauro, kababainan unay kan ka. Adun tinaitulong mo kada kami nga agina. At dayta ka manan ako nak. Kas nakunakon, pakaragsakak ti tumulong kada kayo nga agina, iso nga awan nga rod ti rumbeng apagbainam. Lauro, Diyak namin kayat nga agregat kayo. Ti kayat ko, guminawa mo't ti panagbiagyo. Kat iso nga aramidak mo't dahito eh. Tanapatag kayon kanyak nga agina. Kumusta ti panagadal mo, Carla Iha? Nasaya at matata, Lauro. Kat basitla pa nagura yan. Agturpusak ton iti kolehyo. Wow! Nagpardas ti panaglabas ti aldawan niya? Wan nga ron, tata. Kat agyaman unay kada kayo. Tababa ni ti tulong yo. Naituloy ko ti panagadal ko. Tano saan nagapu kada kayo. Amang ano saan na ka makaadal. Pasat ti panang ipatag ko kan kadayta Iha. Kas gayem, day di Joy nga anak ko.
tata. Uray na biit kayo lang naggayam iti Daddy Joy nga anak ko. Nariknak no kasano ti kinapatag mo kan kuwanay di. Tanakitak no kasano ti kinaragsak na tunggal kadwa na ka. Impatid ko matiti husto Daddy Joy agayam ko tata. Katkas kada kayo. Maup-up mati iliw ko kan kuwana. Numakit kita kayo. Lauro, iho, aday bagakan ka. Kat sapay kumata din at gurguraan. Ha? Anya dahi ta, mama? Amo madlaw anasingpet ni Susan nga ina ni Carla. Ha? When, mama? Talaga na singpat dahi jay. Kan madlaw anagagat. Amom kursunadak man nga agbalin a manugang. Ha? Nawaya ni Susan. Nawaya kamat. Agpada kayo anawaya. Apay no armam. Mama? Kastaw na iti panang durog ni mama kanyak. Nga armag ka na ni Susan. Ngam di nalam mo. Abayat ti panaglabas ti Aldaw. Ininot mo tayo na madeb-develop ti riknak ka ni Susan. Apay mata na kastoy. Diyos ko. Napudno nga ayat da ito'y. Itid mo kanyak ni Susan. Ngimnosan mat. Aklunak, Diyos ko. Kat na niya man ti planong kanyak. Iso ti masurot. No pagayatam ang mga sawak bay. Itid mo ti babae at talaga para kanyak. Ngem no saanan. Maaklon ko, Diyos ko. Agtugaw ka, Lauro. Agyaman ak, Susan? Anya ka di ti masapol mo. Ni Carla ti masapol mo. Ada pala iti pagadalan dati anak ko. Sana ni Carla ti gagarak, Susan. No di kat. Sika. Apay. Anya ka di ti maipay ko kan ka, Lauro. Sakbay nga ibagag. Kaya't ko pa'y tagkid daw iti dispensar. Ken, di mo kumapanunutan na kung gundawayak ti panang tultulong ko kada kayo nga gina. Anya nga minday ta, Lauro. Pakawalan nak, Susan. Agayatakan ka, Susan. Anya? Kat nadapan na kay karik. Agyaman aklaunay. Ken pakaragsak aklaunay. Ang amnawan mat. No jak may kari. Aklaunak tigasat ko. Lauro. Ang hindi ka madanagan. Tano bilang awan tinamnamakan ka. Namnamaam ajak tupulo sa baliw. Agbalinak tulatan na saya at kada kayo ni Carla. Ulitak, Susan. Di mo ko mapanunutan na gunggundawayak ti panang tultulong ko kada kayo. Ngamin, jakmat ninamnama da ito'y amariknak paragan ka. Ay-ayatan ka, Susan. No siya kamay sa nanang. Kaya't kulaunay ni Tata Lauro para kada kayo. Saan? Diyak kayat Carla anak ko. Ha? Nasingpot ni Tata Lauro. Awan makunakkan kwa na. Awan ka di pa nagayat yung ni Tata Lauro, nanang. Aklo na, Carla anak ko. Saan anarigat nga ayatan ni Tatam Alauro? Tanakasingsing pa. Kan madlaw ang managayat. Kan kang runaan ti amin.
Amok ang maibilang nakakaspod no nga anak na. Iso na lang ang ta. Taan niya, nanang. Diyak kayat apanunutan na aga po tatultulungan na ta. Iso akayat kumatan nga agbalin nga asawa. Nanang, nawada ti pa nagpampanunot ni Tata Lauro. Patsyak adi na panunutan ti kasta. Basta, manyak. Mabainak. Kan may sa, bakit ako nanak ko? Awanin planok ang makiasawa. Ha? Umawag man na ni Tatang Alawa. Katsumbatan niyo ang mga napatagtiba ka niya. Sana. Jakon entertainan. Tapno malipatan na tirik na kanya. Si kamat gayang mangkanor. Ayun, Susan! Awatom dito asabaw! Papaitad ni Sir Lauraw. Apay asikati ng tag-iti dayto asabong manong kanor. Sa dino ti ayan ni Lauro. Ay, sana makaumay ani Sir Lauraw kaputag sakit, Susan. Talon nga aldaw asa na rimwari ti balay na sika. Di naman nga rugay tagpa-hospital. Kat, asino nga iti mga asikasukan ko na mang kanor. Awan, isulatan ti makamu ang mga alalay ti kanan na. Ta, nairanamot nga da pa ka kumikuma ka di balay may ita. Kan, nakabakasyon nga min ni di abroad ti inana, Susan. Saan ang mabalin nga awan ti mga sikasukan ko na mang kanor? Kasanaw, dua kami lang mo ti balay na. Kan, pasaray agawid ak mo ti di balay may Susan. Mabiit lang ang mang kanor. Agrubatak. Kaya't ko ang makita ni Lauro. Sana rumbeng na may kaditi balay, Susan. Amang ano, maakaran kay tigurigor ko. Nasken nga da mga sikasukan ka, Lauro. Nang runak at agsakit ka. Ngam kasanon ni Carla nga anak mo. Asino ti kaduha na balayo? Imbilin ko kadagiti kakabagyak ni Carla. Iso nga awan ti rumba nga pagdanagam. Susan, pasensya kan. Kalat ngamin dahito ya panagsakit ko. Narbisan at ngamin hindi napalabas ng aldaw. Si kantumot ngamin. Di ka nagananlan. O anya nga ita agsakit kan. Susan. Ala, mabiit lang nga. Mangisaganak iti pangbanyos ko kan ka. Tapno maginawaan ka. Agyamanak, Susan. Kumustan tirik nam, Lauro? Mayat mo't basitan, Susan. Agyamanak launay kan ka. At titi ka nam aprutas. Mangan ka. Awan ganas ko, mangan. Pilitam ti mangan. Di mo ipalupos nga kapsot ka. Si kamot lat mataksan. Sige man langin. Mga nakon, tapno di ka kat agungit, Susan. Maaramid mo pa ti umisam. Agsaksakit ka lang arutan. Abay, may parit ka diti umisam. May parit ka diti umisam nga urek saksakita. Saan? Mutlagayam. Makaisa maklaeng. Gaputada kay ti abay ko amang asikaso kanya. Agimbagak iti mabiit. Gaputa na laing ka ang mga sikaso kanya, Susan. Hoy, italaang dayto ya. Maasyanak ngamin kan ka. Iso ngay mayak dito'y balay mo. Anya? Agawid akmetlan madamdama, Lauro. Agsakitak man nga rodan ano agawid ka, Susan. Anya? Kay kayat kung tagsakit, tada kalata mga sikaso kanya. Loko. Congratulations, Carla Iha! Agyaman na, Tata Lauro. Kablaawan ka, anak ko. Nakaturpos kan, babaan titulong ni Tatam Alauro. Wananang,
Isong agyaman akmanan kada kayo, tata. Utang ko ti amin kada kayo. Pakaragsakak ti panagturpos mo niha. Oh, Lauro, kala at alimmiday tarupam. Malagip ko lang aming Daddy Joy ang anak ko. Siguro, no si bibiyag pa'y Daddy Joy ang anak ko. Nalabit. Nakaturpos mat itani ti panagadal na. Ala, di kan aglitay, Lauro. Wan mat ngamin, tata. Ikari-kadi kay tumaybayan iti panaglakayo. Siyak ti mga sikason to kada kayo, inton agkapsot kayo. Agyaman ak. Carla, iha. Oh. Amom, napatag kayon iti inam kanya. Katpasat na kayon tibiyag ko. Napintasan ti trabaho ni Carla Susan. Nabayag mo't basitan nga agdatdatonakan ka. Awan ka diya talaga ti namnamakan ka. Kinapod nun, Lauro. Nabayagan nga inlimlimad ko ti panagayat ko kan ka. Oh, Iso na lang ta. Mabainak. Ngamin, nakurapayaklaan sa anak abak ng akaskan ka. mabalin ka di Susan. Di mo sawan ti kasta. Tauran niya pa ti kasasad may tibiyag. Ay ayatan ka lang ta, Susan. Lauro, I love you, Susan. I love you to, Lauro. Agyaman ak. Nauray kumadlangin ti panangaklon mo kanyak, Susan. Ay ayatan ka unay-unay. Anya ba lang aron aramidan nyo ngay. Kasar kayo na, Lauro. Susan. Mama? Simangpat kayon manipod abroad? Wen, nagparik na kanya nga da mapasama ka kasar. Iso nagawid ah. Mama! Susan, welcome to our family. Katsapay lako ba? Tamakaaramid kay pa itagbalin nga pokok. Mama! Madam, si mangpat kayo matgayaman. Agmano ak. Ay na, kasyan na ka ti Diyos balasang ko. Ang dinak manawagan iti madam, lola ko nam kanyakon. Ngamin, agbalin kanton nga apukok. Ay na, agyaman ak unay kada kayo, ma'am. Mama ko namat kanyakon. Agyaman ak unay kada kayo. Mama, ngamin, uray na kurapay kami laan. Awaten da kami iti pamilyayo. Sana problema dahi ta, Susan. Tinapatag, naragsak kayo iti anak ko. Kasanong arot itan, Mama? Tulagan tayo ka din ti pa nagkalay sa amin ni Susan. Sure, di yun ibaybayag pa iho. Oh, nakaragragsak ak, Susan. Ay ayatan ka unay-unay. Ay ayatan ka mat, Lauro. Carla? Ipatpatag ka mat nga anak ko. Ipatpatag kayo mat. Papa, Diyak may ladawan ti kinaragsak ko. Gapo iti idadating yung aginay ti biyag ko. Agyaman ako, Nay. Diyos ko. biyag, di tao. Unay kamutan, iha. Amo makasapulan tayo day di agatad para iti operasyon ni Papam. Ngam apaya di mo inanadahan. Mama, jak ngamin napuutan ang nakaturog ak ijay lukan.
Gapo siguro iti banog kan puyat ko amang bambantay kan ni Papay sa ospital. Jak na puutan na naragrag ko di baga nang ikabilak iti kwarta. Jak nga minaisiper ti kalabag ko. Mama niya taramidag. Sigurado sana magustuhan ni Manong Hener. Numamuan na daytoy. Lakit di Ay, sapay nagrigrigatan ni Manong mo day agatad ijay abroad. Tapno laad daramatan ni Papam iti panagpaopera na. Anya taramidan tayo, Mama. Ikararag ta sapay kumata na dalos ti panagpuspuso tay tao anak kaalay ti day kwarta. Kat isubli na kadata. Wen, Mama. Sapay la kumangarot ta makonsensya no asino man day jay. Awagak ni Manong Hiner. Kat ipakamog tinapasamak. Makaamuditan man niya ti ibagana kanyak. Tinapatag kat maamuan na. Sikati makamu iha. No ako nga anya ngay ngarod. Awan mabalin anak ko. Agyam anak. Nakarwarak matlahangan ni pagbaludan. Kamudyanan na. Makaawid ak matlahangan ni lugar mi. Adon tinagbaliwan na iti lugar. Imadon ti balay dito eh. Agore ka. Akin bag nga tayo ti adda di tinaglugana ka, Chip. Adda nga tayo nakargarag. Tinasayaan. Inayadag ayasidag di abay ko. Total, pag may saakmat ka na pasayro, kat awan makakita kanyak no bilang lang. Patay ta. Awan mat siguro ti madi ti kasto nga ramidag. Tsak mat tinakaw. Tanapidot ko mat itilugan. Ang anya nga tatilinaon na iti abag. Ay na, masung apo. Kamaudyanan na. Nakawit ka matlaan. Kunak numatay ako, adi ka man lang makita. Nabigsa kayo pa'y matlola. Mapayag kayo pa'y matay. No amukla ko mga ita, ti iruruar mo ijay pagbaludan. Sinukun ka ko maapo. Sana na masapol, Lola. Mamandog kayo lang agbiyahe iti adayo. Malangarod, tayo nakagluto iti pangaldawan tapok. Pagsidaan ka man iti ba manok? Uy, nagimasan nga, Lola. O ala, tatulungan kayo magluto. Agpalis sa klabiit. Nagado a kwarta tilinaon na iti abag. Maso nga po. Ato'y nagitay ulos kan pungan mo. Nay, apay day ta masaong. Nagadumot a kwarta daytan. Nangalaam kita. Napidot ko, Lola. Anya, nang pidutam ngay. Idiyaw nagtijip pa nagluganak. Tsak impagaro pa dakalagatad ti karga na ti abag. Ay na, isublim dayta, apok. Di mo tagikuan ti saan mo ako kwa. Amang ano na patag ti pakaramatan dayta kwarta. Lola, sayang. Mabalinan na iti apang rogyan nga agnegosyo. Ay na, di ka kumapasulisog, masong. Sapay karuruar mo lang iti pagbaludan. Di mo't nagkarika ngagbalbaliw kan. Uwan, Lola. Sorry, lukas niya tinaybagak. Ala, isublik na ito eh. Husto kayo. Nagbalbaliw akon, kat jakon kayat yagbasol manan. At damat kat di nakitak awalit di tibag, kat adda nakitak nga ID dito eh. Padasag akong takan. Hello? Asino daytoy? Hello? Si kakatitag nagan iti Ellen Albenia? Ha? Uwan, sir. Apay ka di? Asino da ka di? Adda ka di mapugpukaw abag mo? Ha? Uwan, sir. Adda.
Ada karga na kwarta. Siya tinakapido ti tibag mo iti unag ti Jim. Kat nakitak iti item ti contact number mo. Iso nga nawagan ka. Lukas ta. Oh, Diyos ko, agyaman ak. Ibagayon no sa dino ti pangisabatak iti naragregyo kwarta, ma'am. Sige, sir. Ibagak ti lugar a pagsarakan ta. Mama, aday mawag kanyak. Kadyak amo nagpaiso ti bagbagana. Ada kanugan ko na tinaragrag ko abahan. Ay na, Diyos ko, agyaman kami. Makisinara ka kiti dadya tao, mama. Alang arutan masapul tayo na dya kwarta. Ala, takuyugan ka anak ko. O sige, mabitla ang arutag palasak. Ay na, agyaman kami barok. Kunami lano saanan ang maisubli ka na kami na dya kwarta. Mang Masong, agyaman kami ha. Kas pagyaman mi, at ti parakan ka. Sapay ko mata makatulong kan kaday ta agatad. Saanan, ma'am. Pagkaragsakak ti makatulong ka na kayo. Nga awan nam na mag-akasukat na. Alakit din barok. Awatamon, basit laban nagdata. Saanan, na? Mas kasapulan nyo rayta. Tanakunayo kat nga ron nga daig hospital ti asawa yo. Saan dak kumapakadanagan? Agyaman kami manan, Mang Masong. Day, nagsapa ka mo't nagriingan, apo. Parbangon pa ilang, Wala, tama pa na kiti uma. Pagdalusak man iti pagmula iti natengken prutas. Malang road, ngamangan ka pa Tamalinli na yun di inapaw, Mang prito aklabit ititlog kan tuyaw. Saanan, Lola? Mga anak ton no agawidak. Mabisinan kan, Saan, Lola? Agawidak ano marik na akong tibisin ko. Kabaudyanan na, ininutan di pa nagsublit ipigsam lakay. Wala, Lord. Naayat ulit ti Diyos ka na tayo. Bakit? Kan naimbag ko na tanakonsensya tinakapidot itinaragrag jay anak ta kwarta. Isu nga adda pinagpaoperam. Ay na, Masong, nadamag mo ka din. Ano ka numot ti mapukpukaw ading wanda iti kaaruba? Wan nga ron, Lola. Sapay planok kumamot ti mang tarakan ni Tinuang. Ngam saan pa lang ita, tani? Amangan kit di no mapukaw. Ay na, diyo ka di madlaw, kakaro ba? Nagrugay ti pa nagpukaw ti dingwan dito lugar tayaw, idi nakaruwar da dya masong iji pagbaludan. Iso adakkel tiya tap ko nga iso tinang takaw ka dagiti napukaw a dingwan. Ayunay kayo umutan. Nagalasan ti kastang ibagbagayaw. Apay, ada pamanagnak yaw. Ajay apok ti agtatakaw. Ay na, di ka kumamasasair, nanalinda tapod no mga meg. Sigud mat, ngawan mapukpukaw a dingwan. Nga manipod na karwar iji pagbaludan di apom. Agpukaw mat amin na dingwanan. Di kay bastag pabasulatan no awan pamanagnak yaw. Siya nagapaw ta nagapaw ijay pagbaludan jay apaw. Katisun ti atapan yung agtatakaw. Dahil talag chis-chismis ti ambuyong aramidan. Uray ko mano agpaisaw. Unay mat na kita karuban, nagalas niya ramid. Ay na, Lola. Di yung kani ikaskasuidan. Nangikumat na kitan. Ngam, jaklag sasaw. Tawan mat kinapod no ti pamabasol na kanya. Siya ti masaksakitan iti kasjay amang mangagkuwa po. Gapo ka day, tasigod nga darikod mo. Kasi kamutan ti pabasulan da, tunggaladag po kawadingwan. Lola. Dahil nga ti mamay da, supay mo ti makakardang agsasaw iti kontrakan ka.
Awan pa'y serbi na kabagyan. Ala, saan ko man ngagsaksakit tinagamyo ka nakwada, Lola. Maawatak, tadakat nga ron madi ana palabas ko. Awan na sayata mapasamak no tutupak ina. Ad-ad na lang nga dumakas ti panagkita da kanyak no bilang laing. Diyak nga minan kabahila na palabsan ti kastoy amang mangagaw. Kontrakan ka, apaw. Anti Mayda, adaak, takayat kayo kumama kasarita. Ay na, Masong. Amo mat, anagado ti customer ko dito tersena. Di nakman disturbuan. Inranak at talaga nga daragiti kakadwa machismosa, anti. Na, apay nga yakas ta ti panagsasaom kada kami. Anti, di kay kumamat agpabasol latan no awan pamanagnak yo. Tsak kuman aramidan na ito eh. Ngamtsak namin magustuhan apat ininolak at may ramraman nga agparparikot. No awan kinapudno na di agulay magkalatan. Uray aguli makak. Gamda kayo matisaan nga agtaltal na ante. Pangaasiyo kuma. Isardeng yon timang daddadaali ti padayo a tao. No da pa manaknak yo, iparang yo. Ngam no awan, aguli kayo. Narabian ka Masong, apaw. Inaradok namin tay pagmulaak, Lola. Intun bigat, nakasaganan ang mamulaan. Inayabak ni Tata Berting akadwak intun bigat. Hala, agina kang arudan tamang rabitan, apaw. Kunak met nga umuna kayo namangan. Ay na, sa anak pa'y matababisin itay. Nga may tatadakan. Balik na kung tibisin ko. Nga lang ron, mangan tayo, Lola. Anya, papaayaban dak iti barangay hall, Lola? Wala po. Kasano, katipatangkan na kita karuba. Asika timang taktakaw ka na giti ding bunda. Ada ka nung amin nakakita idirabikan ka ijay bangkag. Anya, kat nag-overtime akmata nagarado iti rabi Lola. Sumat nga ruti imbagak. Nga may papilit lata na giti karuba ti kayat da. Unay damatan. Nagdakas la una yun ti pagkitkitaan da kada tao. Kasano na ito yun, apo? Ala, Lola, di kayag da nagtasyak ti makaam mo. No kayat da kat agsasango kami amin iti barangay hall. Tapno malawlawagan ti amin. Umayak mo ta po. Saan, Lola? Taamangan no may stress kayo na ijay. Kapaalak na ito eh. Kat, kumusta ti pa nagsasarita yung ijay barangay hall, apaw? Awan ba managnak da, Lola? Isa di dak mabali na tudun latan ngagtatakaw. Isuda pa ikit di ati inungtan ni Kapitan. Taanda na tiliwan tay may sa akagawad na nga agbasak-basak itaglawlaw iti rabi. Nalabit, isuda gijayan tay agtatakaw iti dingwan. Unay mat nga mina na pa nagpampanunot yada ka na kita tataw. Ay na, pasensya kan, Masong barok Nagbidot kami iti atap kan ka. Natiliw matlaang ang tagtaktakaw iti dingwan may. Anti Mayda, Sumardang kayo mga taitan, Mayda. Kasi mo'y apo. Ngawan mo't dakas nga aramidan na. Wan Nana Linda. Kat pasensya manan. nay, asino ti akinlugan iti nagsardang di tabatog, Lola? Wan nga raon. Awan mo't namnama ka sa nga ilita-ita, apo. Amangan no bisita ti karuba. Nay, dito'y mo't balay ti pagturungan dagiti bimabay ti lugan, apaw. Ha? Wan nga paiso. Ala, urayan tayo no niya ti gagarada, Lola. Naimbagabigat mo, Mang Masong. Ha? Ma'am, da kayo matgayam na ita. Umunag kayo pa Agyaman kami. Ala, agtugaw kayo, ma'am. Pasensya kayo na, tani.
nanumula ang ti pagtaangan mi. Awan anyaman na, Mang Masong. Aywan, kadwak ni Manong ko ahiner. Nabayagan akayat nakaamam-am mo. Ngam italang amin anak kaawid diti Pilipinas. Kan naadaan iti gundaway. Ha? Kaya't ko tiyagyaman kan kay ti personal. Ngamin, nagkalabanag ti naramid mo para ti pamilya mi. Kaya't mi kumatiyag subad kan ka ita ta nakabangon man ang ti pamilya mi. Kat naimbaganan ti amami, gapoy ti dadya kwarta. Ha? Ibagam lang, noan niya ti masapol mo, kapsat. Allah, kamabain, sir. Di ka ko magbabain. Kaya't ko ti makasubad kan ka. Kaya't di na ko man pagkidkidan. Ne, sa anak nagkidkid daw iti bayad ti naramit ko, sir. Tulong ko na dyan ka na kayo. Tinulungan na kami. Iswa tulungan na kami at kapsat. Nalawa mo't gayam ti farm yo, sir. Sakto lang, Masom. Manipod nagimbag ti amami. Inot ang nakapundar kami ti sanikwami. Ken agduduma ang negosyo. Kasta ka ni, sir? Sika pa lang tagbali na caretaker di ti farm? No? Okay lang gan ka? Wala, sir. Nasimak nga garden. Iso ano kaya tiyo? Dalusak pa'y taglawlaw. Ta mayat ang mamulaan ni tagduduma natin. Ala, sikat di makamo. Mangala kiti kaduam amang dalos. Tapno di ka marigatan. Kat sikamatan di makamo amang mula. Saan kayo kading agtalinag dito sir? Ado pa'y tinaskan nga siya kasuway ka di syudad. Kabalam ka ni tiyag drive? Wala, sir. Adamat lisensya. Ala, ikuyog kan to iti syudad. Tapno makapasyar ka man iti ay na, nagsinpot kay launay kanyak, sir. No pa'y didak pa'y unay anaam-am mo. Diyak kaya't nga ilimad ti kinatawag ka na kayo. Tadak kalunay ti panagtalak yung kanyak. Kinapuno na, may saak nga ex-convict, sir. Amukon ti may papanit ti dayta, Masong. Nasakbay ang nagkita ta. Nagdamdamaga kiti may papanit ti kinataon. Ket naibagada ang nagbalbaliw kan. Wan, sir. Talaga ang nagbalbaliw akon. Tadyakon kaya tasubyan ti sigod nga aramid ko. Nanguro na ita, ta bakitin ni Lolak. Ket awanan sa bali anam naman na amang tulong kenkwana no sana siya. Ngam sakit. At dalata na itay saan na mamati ang nagbalbaliw akon. Noon niya ti panagkita da kanya kiti kalabas. Isulat na aging ga ita. Nagdakasaklat ta iti imatang da. Ala, di mo ko maikaskaso ti sabali at tao. Agsalukag kakit di. Tapno mapasayat mo ti biyagyo ka ni Lolam. Di mo ikaskaso na kita klase ti tattao. Nay, at damat man nun na'y deliver agraba kas kada semento di tabatog ti balayo ang tilinda. Apayan, diyo ko naan apapintasan nyo man ng ti balayaw. Kano kalkalpas laan na renovate. Ay na, diya ka muna niya ti plano ni Masong, Mayda. Ado siguro ti urnong ni Masungan anya. Madlaw ngamin anasingpet jebus na. Kakanayon da nga itulod ditaw Wan, agpaisot ako na, Mayda. Talaga nasingput dagiti bus na. Ay, naimbagpay kat ni Masong. Napintasan ti biyag na. Nga uray kas jay tinaglablabasan na. Wan dakil ti kasi ti Diyos. Kanayon ko ngamin nga ikarkararagan jay apo. Amom, nanayap apal ko man ni Masong kadagiti anak ko. Ay, wan. Kumusta ang dagiti anak mo? Nakalpas na siguro niti panagadal da. Ay, nakagraduar dan. Nagpadaan dalaki di mutin ti sana nakapasay ti board exam. Anya, ay katulitan damanan na. Ay na, inaramid da, nana, awan matlat ta.
Sa bagay, adumot dita ti mabalin na sir kanda trabaho. Nulakit dita sanda na pili ti trabaho. Ay, masuronak nga road. Tadi damot kaya tagsapol iti trabaho da. Da ito'y mula tatersenan tinamnaman da pangalan iti naldaw apagbiag may. Di damot amo ti tumulong. Anya, apay nay, sayang tinadalda. Wen nga road nana. Apaandak met no pilitak idang agsapol iti trabaho da. Ay, nagtatangsit da. Di da kaya ti madikdiktaran. Ang kasaritak tuman ni Masong. Tanuandaan mo na apang isarkan kadagiti anak ko. Isaragnan. Ora niya trabaho di tana. Ay na, nagpintasan ti balayo, Masong. Talaga pimintasan ti biyag mo Kasi na, ante. Orekas niya tinaglablabasan ti biyag ko. Nailintig ko na iti bindot ko. Kat simaya ti biyag ko. Baban ti tulong ti Diyos na marswa. Wen nga rod. Ay na, Masong, sorry manen Ay na, mababainak kan kabarok. Awaran kanyak na dyan, ti. Lipatan yung nagyay. Ay wen, amangan numabalin mo nga irekomenda dagiti anak ko iti bus mo. Naimbag no kayat da, ante. Kayat da, barok. Basta sikat imang ibaga kadakwada. Amok nga min akabainda ka. Tano siyak timang ibaga ay sigurado nga paandak manen. Ha? Sige, ante. Padasik to akasarita ti bus ko. Sige, kasapulak ti dadto mapaya trabahador para jay farm, Masong. Ayabam to kasaritak dagitang aplikante. Agyaman sir. Pagdamot sadsadot dagityan sarek mo ngagtrabaho kanyak, Masong. Napukawan pa iti kwarta. Ket nakitak iti CCTV. Isuda tinang takaw iti mapukpukaw a kwartak. Anya? Allah, pasensya kayon, sir. Inarum ko kumaida ngam saanan. Ikataklangan nida ta jak kayat tikas niya klase ti trabahador. Agtatakaw na lang arunan sadot dapay. Pasensya kayon, sir. Jak amo kas tagayam ti galad da. Professional da ngagpaiso. Ngam adda sa bali agalad da. Sa bali ti ugali da. Kanayon da pa'y nga agapang agkapsat. Madlaw nga awan sursuro da. Pasig nga kakadakas sa sarita ti rumrumwar ting iwat da. Sir, iso nga inawat ko ida tayong pagpagapukin ka, Masong. Ang gaputakas jemat ti ugali da. Pasensya. Ngam ikatak idan. Siyak ti rumbang agkidaw iti pasensya, sir. Ngamin, siyak ti nang isirek kanakwada. Ala. Bayam na itan. Sa nabali, ta iniktat ko idan. Ay word. Ag subliak manan ni abroad kat ikuyog ko ti kapsat ko. Kat ne, nakapsot mo tan nagititadakkel ko. Iso sikapay lang ti pangitalkak kanakwada, wan? Wan, sir. Awan problema. Kasta matan nagiti farm. Sikam ti makamo ka nakitjay. Dakkel ti panagtalagmikan ka. Iso sika ti pangitalkan mi ka nakitjay. Amumatan ti aramidam, saan? Wan, sir. Kat ikarik. Tsak to pulos dadaulan ti panagtalak yung kanyak. Ay na, siyak pa yun ti mababain kan ka, Masong, barok. Gapo iti inaramid dagiti anak ko. Sayang, ante. Tapos saan da nakapagbayag iti trabaho na? Wen nga rod Ay, mangibabain dagiti ang anak ko. Numot nga minada korektarag amadi nga aramid da. Apaandak mo. Sungba-sungbatan dak. Ay, wen, pangaasim ka di ata di mo sarsaritaan ka dagiti karo. Bati naramid dagiti anak ko. Tanay nakababain launa yun. Nakaadalda pa'y mga rodam ako na. Ngamkas jay mo tinaramid da. Kababain. Wananti, di kay madanagan.
Tas saan ko nga ugali ti mang sarsarita iti kamali ti para katao. Tawan na pinta sa maganap ko dita. Alanti, ikararagan tayo lahat na nagiti anak yo. Tapno malawlawagan ti panunot da, kat baliwan dan ti madi nga aramid da. Biyag, di tao. Aklo na ko ni David, nanang. Kanulakayan day siya anak ka. 15 ang samatan kat. Sika ka 25 mo pailaan. At least, maitid na dagiti ka sa pulak, nanang. Saan akas ka dagiti daduma dita. Wan matkit di ah. Adda na talgad at trabaho na day chay, nanang. Nagakamat mo kanyak nga da anak na san aya. Wan, adda anak da itiim mo na nga asawa na, nanang. Nasapaan na balong, tanatay ni bakit na iti sakit. Sa dino nga minan tinagamamuan nyo iti day tao. Nalipatan nyo kaditi ang istoryak kada kayo, nanang. Nagamam mo kami idi nagtrabaho akas katulong ti kabsat na. Sige na nga, agrobwata kun. Adda day kita. Saan amabalin amaladaw Anyat ko na yo tatang. Agdate kayo iti day siya arubi? Wen, Joan anak ko. Aklunan na kanon ngem iti personal. Sigurado kayo kadikan kwa na? Anak, italaang man na nagayatak iti kastol sipod pimusay ni nanang mo. Suportado akada kayo tatang. Sapay la kumaa. Tadi na kay saktan day ta arubi. Nang runa kat dakkel tiba iti tawan nyo. Saan mat siguro anak ko? Nasaya at mat ni Ruby kanyak. Ay, di kayo unay marabyan ah. Uwan anak, agteksakto ken ka no paawi na kaon. Nalang nga ron. Good luck iti date you, tatang. Agyaman na kanak ko. Nagbayag ka mat, David. Pinaguray nak iti mano nga oras dito restaurant. Pasensya ka, Ruby. Maala, agtugaw ka nga rodan tagordertan. Mabisina kun. Anyati kayat mo akanan. Daytoy, kan daytoy. To sige, siya kung ti makaamong agbayad. Rumbang laang kasi kamot ti lalaki. Anya jay ko na am, Joan ka anakan. Adda relasyon na tatang mo kan tisigot akatulong me. Wen Auntie Mila. Kinapudno na. Nag-date day din na minsan nga aldaw. Anya, apay adi mo linapdan ni tatang mo. 25 lang day siya arupi. Ay ayatan na kano nga rod. Kan ay ayatan mo't day siya babae. Kan madlaw ko mo't naragsak ni tatang, auntie. Nakaisem to pa amang istorya kanyak may papan iti date da. Ay, sabagay. Addan iti husto nga edad ni Ruby. Gamjak lat tamaliklikan ti agpanunot iti negatibo ka anakan. Kasanon no pagkwartaan na lang ni tatang mo. Ay, ada akmat kit din no bilang, auntie. Jak baybayan ni tatang. Husto day ta, Joan ka anakan. Bantayam ni tatang mo. Agdalos ka man iti balay anak ko. Ni, apay, ada ka di bisita yo, tatang? Dito yun ngagnaid ni Ruby. Anya? Yawid yun dito balay tinobya yo? Ano ka di parikot, anak? Awan magkit di kasta nagpartak kayo mat. Awan pa'y ti may sa abulan sipo dinaklon na kayo. Nasaysayat mo't lang no dito ngagnaid. Tapno mabantayak. Amangan no agawan di sa balay. Ay, tatang, nupod no ngay ayatan na kayo day Ruby. Saan nga agpaagaw iti sa bali? Basta dito yan ngagnad ni Ruby. Iso nga agdalos ka, anak ko. Ala, agdalusak to kalpasan ti klasik. No awanak amasang petam di balay inton madamdama. Nag-overtime mak iti trabaho. Agluto ka lang tayo iti pangrabyan ta. Ta damat karne iti ref, anak ko. Sigurado ka kadea kayat mo tagnaad itayan tinobyom, Rubey. Siyempre, ananang. No igay ti pagnaeda. Saan ako nga agparikot iti kwarta.
Kan agbyagak akasla doon niya. Tada na talgad at trabaho ni David. Sa bagay, at dapuntom iti dayta anak ko. Di kay madanagan, nanang. Takanayon tayong tong ag-video call. Hindi mo nga rudlip-lipatan tagpaw iti ti kwarta ah. Siyak pa iti ko na yun, nanang. Saan ko amalipatan dayta? Nasayaat nga rod no kasta. Tapno saan ko aparikot ti kanak ditoy. Sige, tulungan dak nga rodin nga agimpake. Tamasapa ak nga agbiyahe inton bigan. Ne, nakaumay kayo matanti Mila. Wan ka na kan. Taumay kuman itad to'y sobra aprotas kan natang. Ay, agyaman na ka, auntie. Madama mo ti general cleaning mo ka na kan. Ay, wananti, tadito'y nga agnatinobya ni Tatang. Anya, agpaiso. Wananti, sakbayapin man na ni Tatang, imbilin nang agdalusak tatlo nadalos ti balay asang putan tinobya na. Anyan, nagpardas mo tan. Yawid nan adagos. Ay, wen nga roda, auntie. Ala, ikararag tayo asaan to masaktan ni Tatang, auntie? Agmerienda kayo pa'y Tatang, Manang Ruby. Ay yaman ka medyo ananak ko. Italaang man na makita ka, Manang Ruby. Long time no see. Makatawin mo't ng tinapalabas. Sipod nagikat ka kas katulong da, auntie. Diyak mat namnamaan nga agsubli ak manen iti dayto a lugar. Manang Ruby, sapay kumata di mo to pasakitan ni Tatang ko. Si kakit ti medyoan anak. Sana maramid ni Ruby ti kasta kanyak. O saan ka di Ruby? Ha? Wen, David. Oh, nangag mo anak ko. Wen, Tatang. Sige, panawan kayo pa'y nga tagluto ak iti pangaldawan tayo. Agmerienda kayo pa'y tapno saan kayo amabisinan. Naimbag maantay may ka, David, ating ko. Kumusta ka matan? Nasaya at latamo tama ng Mila. Damag ko nga inyawid mo ni Ruby di tabalayo. Wen manang, iso tinobya kita. Ay, jak laim pagarop. Ngagbalin anobyam ti sigod akatulong ko ating ko. Uray siyak manang, jakmat ninamnaman na ita. Sapay la kumatagbalin kayo anaragsak ating ko. Uray dakkel ti baet ti tawon nyo. Saan mo't nga edad ti pagimasarano itinapod nung nga ayat manang? Wen, amok da ita. Ngam ubing ngamin ni Ruby ating ko. Amangan no dumteng to ti aldaw nga agsapol iti katawanan na. Kat panawan na ka. Ay ayatin nak ni Ruby. Mariknak mat da ita. Saan may akontraan ti kasta desisyon mo ating ko? Ala sapay ko mga rod. Tagnanayon ti kinaragsakyo adwa. Kumusta kan dita, nanang? Nasayat latamot Ruby. Anya tararamidon di tangay. Siyempre, doon niya ak dito ay nanang. Agbuy-buya iti TV, cellphone, kan mangmangan laang tararamidak dito eh. Maaramid ko ti kay-kayat ko, taawan ti anak ni David dito'y balay. Mayat mo't gayam ti biyag mo di ta anak ko. Katwan mat ngamin, nanang, kunak tumot ngamin kada kayo. Ada kwarta ni David, anobyo. Kaano nga ron amang isen kay ti kwartangay? Inton ang sweldo ni David, nanang. Apay, naibos ka din ti kwarta nga impawit ko. Duwagasot lang ang tinabate. O sige, ag-message sakto no adamanen isend ko ang kwarta, nanang. Ha? Ay, nanang, ni David, sumungad. Ang mga numangag na ti pagsarsaritaan tayo. O sige baliwan tayong tumanen tagsarita. Bye. Nasaya at mo, tanasapa ka si Mang Put, David. Wenta nalpasadagos ti trabaho mi. O si kangay, kumusta ka matan iti balay, Ruby? Nasaya at mat, nagbuy-buyak iti TV, kan nagsel-cellphone, taawan mat ti daddo mga aramida. Ni Joan, Ada ka no klase na. nangaldaw ka ka rin? Nalpasan ngam, sa anak pa'y anak kapaglaba.
Mabalin ka di asi ka manan tiaglaba. Masadutak ngamin. Katuan Ngala, iruar mo nga runa nagiti malabaan na siya kung ti makaamo. Igalgal mo ana saya at Uy, di ka madanagan, sweetheart. Ape asikat naglablaba, tatang. Kabaalak mo tiaglaba, anak ko. Ni Manang Ruby nga'y. Anday ti silid May. Ay, agsel-cellphone manan. Wano andaman sa balya kachat-chat nan. Ay nabay amon anak ko. Manulang mo nakawasto impalaba na kanya. Ay, anyan. Di kay tupay paglabaan. Uri aglaba kumamot ni Manang Ruby Tapno makatulong kumamot dito balay. Awan mo trabaho na. Tagiwat mo anak ko. Ang mga dumangin nakakit masakitan. Ayan nga iti sweldom, David. Awan pa'y magtiinyawat mo kanya. Kat anya tipet sa itan. Pasensya ka, ng 5,000 lang timayted kukin ka. Ikakpay nga minidyo, ani ti pagbayad na iti pagadalan da. Anya kalakit di matan, David. Panagkunam ka di kat umanay ti 5,000. An-anwam ti kwarta aya. Saan ka ba't nga gas-gastos dito balay ta siyak mati gumatang iti masapsapol tayo nito'y? Ikanak iti 10,000. Taada pang usarak. Pasensya kan. Ngam talaga 5,000 lang ti mabalin nga ited kukin ka. Na, 10,000 ti ka sa pulak kunak lang arudan. Maawatan na kumamit, ha? Ha? Kukuha mo data 5,000 mo. Ala, tapno awan may bagbagam. Sige, pagbalin niyo ikaw na 7,000. Kumusta mo ngay ni Ruby ije palayo, Joan, kaanakan? Ay, dudwa kami lang nga da ije balay, auntie. Iso ngay mayak dito ayan nyo. Adda ka di saan nyo ang nagkinaawatan? Awan matkit di ngam. Saan kami unay agsarasarita? Diyak man amo. Kasla saan kami agka-vibes, auntie. Makiistorya ka ngamin kenkwana Agkulkulong matitisilid da kan ni tatang. Sa larong warnumangan. Kasta aya. Agraman aglaba iti mureng na di na pa'y maaramid. Yuray na pa'y lakan ni tatang. Ay unay mo't ti kasta nga aramid nan kaanakan. Wan nga rod Uray ko man wagsapul iti pagtrabahuan na. Tila ang sweldo ni tatang tururayan na. Saan mo't akasta ni Ruby, idi agtrab-trabaho pa ilaang kada kami. Itatada ni Jebalay. Rimwaran ti pudno nga ugali na, auntie. Pasensya kayo, nanang. No day tala ang tinaipawit ko akwar tayo. Kunakman no dakkel ti sweldo ni David. Dakol, ngum itad na kanupay iti anak na. Taadda mabayadan iti pagadalan da. Anya, Masurunak nga rod, nanang. intun sumarunongay. Amangan mo no iti anak na langan ti papapanan ti sweldo na. Day tatijak ipalubos ama pasamak, nanang. Sa dino tinangidulinam iti badok, David. Aday ti silid ta, Ruby. Awan mo't nakita kitay. Anya amado ti sapsapula maya. Tay bistidak amaron. Ay, saan pa yan alabaan? Intun Sabado nga aglabaak. Awan ka din tinaduma abadaw. Day jay ti kayat ko nga isuot. Anya kamutan, David. Di ka agungat Iba gamit tinasayaat. Ay no, makapabad trip ka lakayan. Anay ko, di ka matagkabila. Kayat mo, tanayunak pa eh. Apay, anyat mapaspasamag titoy. Ha? Makaamo kayo nga agama. Makauma kayo. Agpudno kayo man kanyak tatang. Kabkabilan na kayo ka din ni Ruby. Ha? Ay, saan anak ko? Nanano nga rod ti pingping yu. Apay alim mabasit. Anak, di mo kumapapaan ni Ruby, ha? Ay natatang. Makaungetak, nukas na ti makitkitak. Asino kumamat day ti Ruby? Awan ti karbangan na mga rami di ti kasta kada kayo. Di na lang nakontrol, tibagina. Kanunungan nyo man ang tidakas nga ramid nan. Di yu kumaitulok nga iturayan na kayo. Pangaasi yu, tatang. Sa dino tinapananday di Ruby, tatang. Nakitak matarimwar.
Di na matimbaga, anak ko. Amangan mo to, da kasinsin narak na. Nasayaan mo, tarimwar. Idi pa'y lakayat kayo ang makasarita, tatang. May papan itinobya yo. Apay mananaya. Panagkunak. Nasaysaya at no sinaan yung dayja babae. Ay nasana mabalin, anak ko. Tatang, uray ibagayo nga ay ayatan nyo titunggal maysa. Nukas kapag kwarkwartaan kan saksaktan na kayo. Awan lat amukon. Pati pa naglaba di na maaramin. Nakasadsadot. Ay ayatek ni Ruby. Ay ayatan nyo. Ay ayatan na kayo kadimat. Da kayon sa laang matagsakripisyo para iti relasyon nyo adwa, tatang. Ikanak man iti kwarta, David. Awanan kwartak, Ruby. Kasano ko mga awan? Kat adamot trabaho. Pasensya ka, ngam naskan ngagtrabaho ka mat. No kastamot lagayam, agsina talaangan. Ha? Kasta ti kayat mo ang mapasamak. Wan, jak kayat ti lalaki nga imot. Lukas ta ti kayat mo. O kailangan kanyak. Saan ka alapdan? Naturad ka itanan. Husto ti anak ko. Kwartak laing ti kayat mo. Isa pumanaw kan, Ruby. Pasensya kan. Uray ay ayatan ka. Lukas tamat ti pakpakitam. Siyak tagbali na kakaasi. Diwan, si kalaang ayat ti lalaki. Di bale, tadamot ni Fidel ang katsatsyat ko. Lukas ta? At dapay gayam sa bali alalaki ti biyag mo. Una, adda reserbak tapno ammom. Guwapo kan ubing dayjay ngam iti sika. Ha? Anya? Kumusta tirik nam, David, ating ko? Nasaya at latamay at manang Mila. Awan na sakit na bakrang ko. Nakitak nga may sinukon ni Fidel at taga-kabang-ibang abarangay ni Ruby. Iso siguro ti simurutan na. Makitam dayta. At daadagos ti reserbana. Ay, una yun ti kastang aramid na. Nagalas. Bayan tayon manang. No, dahil siya alalaki ti ay-ayatin na ita, o kailangan kanyak. Sayang dagiti nagastos mo kan kwa na ading ko. Tinapatag kanya kita ket andatal na ti panunot ko. Sa bagay, husto tanakon ang ading ko. Awanan ti sakit ti ulo. Agyaman nak, tasinukon nak, Fidel. Awanan yaman na, Ruby. Ano samtoy balay ko, ha? Mayat mato'y balay mo. Fidel, mabisin ako. Mabit lang, tagluto agit tinaimas sa pangrabyanta. Nakaawag kayo mat, nanang. Di ka may tanagipaw-paw iti kwarta, anak ko. Awan pa'y kwartak ita, nanang. Ay, mabit man laan. Sa balin samot, abalay dahi tayang mo. Nanang, pinanawa kong dayji a David. Anya, kaano pa'y? Hindi pa'y napalabas alawas, Jak maanusan ti ugali na, nanang. Kat aking balay nga ron itayan mo itangay. Ni Fidel, nanang, iso tinobyok ita. Ha, ti ko na siguro dayji alakay. Jak kabailan tagsapol iti kasukat na. Di na mo, kat nabayagan nga da reserbak ang nobyo. Adda kanumot ni Ruby dita kabang-ibang abarangay, tatang. Iti ayan siguro ni Fidel, Adda adagos nang isukatan na kada kayo. Isu adakkel ti atap ko. Sigud siguro na nobyo na dayja idida kayo pay laang, tatang. Saan ako na makarit na iti selos, anak ko? Nasayat ket dit, awanan dit yung balay. Sipod pimanaw, nagsubli ti ragsak ko. Awanan ti pagsaksakitan ti ulok, anak ko. Awan mo't naluto amakan, Ruby. Anyang itinararamid mo iti may sangal daw. Ay, pasensya kan, Fidel. Jakon na sangot ti nagluto. Tanagbuy-buyak iti drama. Anya? Di kagungot Ta sino ka matisana makaungat no kasta? Amumot agarden tinagapwak. Nabamanuga. Ngam awan maka na masangpatan. Kunak man no pagbalinan nak adon niya. Apay apaglutuan na.
Di naksumba-sumba ito na kasta. Anay ko! Apay nagkabil ka ngay, Fidel! Di naksumba-sumba ito na kasta, ha? Manuwal daw mo lang di tibalay ng kastakit din tipakpakitam. No kastamit lang! Pumanaw akon! Agsinatalangan! Pumanaw ka! Saan ka alapdan? Sana ka masayangan iti satot akaskin ka. Jaklaim pagaro bakasta ti ugalim. Rube, anyat napasamagkan ka. Apay adi mo imbagang agawid ka ita. Kanan ano taping-ping mo. Kinabil ni Fidel, Nanang. Anya, Nasaan ako masimurot kan kuana? Saan ko mamapasamag ti kastuhay? No saan ko kumapinanawan ni David? Mayat ko matikasasahan ti biyang ko ita. Naimbag ni David. Uray no kanayon ko nga paan. Saan nakapulos sa sinaktan? ay, aniyan. Apay no, agsubli kalangan kan kwa na anak ko. Sigurado adi na kaya't amakita da iti nanang. Nang runak nakita na ni Fidel anang sukon kanyak iti. Katawang madakas na ano padasang. Anyat amaw, ang mga nururayan na mati pa nagsublim kan kwa na. Saan na nanang? Naladawon ti amin. Kan may isa, mabain ako. Sinayang ko ti lalaki anang ipatag kanyak iti kastaunay. Biyag, di tao. Sumangat kano ni tatangin ton bigat Flora aling ko. Agkuyog da kan wana. Apay ka no, Manong? Nas ka na may pa-check up tila payag kan matana. Numabalin, si kapelaang timang kadwakin ko na. Sapay adda ko man napatig nga aramidak, Manong. Ipuspon mo pa ilang. Agkuyog da kan wana nga agpasentro. Ngam nadamat importante alakad ti kapsat ta. Awan bang kadwakan tatang. Si kakit di ko maamanong dino. Naimbagkan ka tada tilugan mo apag-service. No siya, awan matilugan mi. Kaasi ni tatang no ag-commute kami. No, kwarta ti pagdandanagam. Ada kwarta ni tatang. Anya? Ada kwarta agastusin nyo. O sige, nukas na nga rod. Naskan akasaritak nila kay ko. Una, tawan matinaduma ang may baon. Anya ti may imbaga ni Manong Dino, Flora, bakit? Kaduag ka no ni tatang nga agpa-check up, lakay. Apay, naan ano ni tatang? Na-aksidente manen? Nasakit ka no ti mataken lapayag na, lakay. Si kamanan ti baon na giti kakabsat mo? Ano sa kun para mat kini tatang? Wala, ngam tulungan da ka kumamat Mabalin mo't nga agsisinuglat kayo nga kakabsat ang mga sikaso ka ni tatang. At damat kit din ni Juan na akadwa ni tatang ang nagpasentro. Ngam adda ka no mat ti daddo maalakad na. Pasensya kan alakay. Saan ka manin ang matulungan iti garden tayo? Taas si kaswak pa ni tatang. Ngala, okay lang bakit mawatak mo't kat di? Saan mo't na mabalin na baybay anyo ni tatang? Adwan nyo ti kanan nyo lolo. Tapno da pamigsayo amag na inton madamdama. Uy, Jessica, apo. Kandi yu liplipatan at tumarin dagiti agas yo. Tapno aging pagkayo. No kayat nyo, agyan kayo pa'y laang ije balay, aging gang agimbag kayo tatang. Tapno saan kayo amabambanog amagmag na. Sapay saan pa'y laadim manon ti kalsada ijay. Wen lolo, tapno makapagbakasyon kayo matlaang Naitati saan na mabali na po. Apay ngay lolo. Awan mang pakan ka na kititarakin ka o no agyanak itiayan niyaw. Kan kailiw ko ni Brownie nga asok. Nalpas ka ditiin lakad mo, Juana, ading ko. Ay, saan pa'y nga rod manang? Isasaan kami nga agkuyog ka ni tatang. Uray mo nalatan nga agawid no kwa. Kabailan na ayamot ading ko. Amumot adelikado ti dalan. Saan nga rod pa analpas ti laklakad ko manang? Kabalan mo ni tatang dayta. Ay, wang gayam, ayan na ka day. Nagsi-arbiit.
Apay, ada masapol mo kan kwa na. Ay, dumawat ako may tikwarta na. Kurang magayam tintugot ko. Nagado abay bayadan. Unay kamot na din ko. Di mo kumapaginteresan ti kwarta ni tatang. Taam mo mat nga iso tinamnamaan na pagpa-check up. Na, agraman kwarta ni tatang. Yimot mo manang Flora? Ay naading ko saan ko nga iyimot. Ti kanyak laeng, kat saan tayo kumaapaginteresan ti kwarta na. Pagyamanan tayo ket dia, taad da induldulin na apagpa-check up na. Saan adumaw dawat kada tayo? Ti kunamkit de. Kaya't mo asuluan ti kwarta ni tatang. Ha, ipulong ka man ka ni Manong Dino. Tapno ibagakkan ka, nadalos ti konsensya ading ko. Uray pobre kami, jak pulos naginteresan ti kwarta ni tatang. Kan maysa, ilaba ang manmat ni tatang, tasika ti asidag ije balay na. Kita ang man ti kawas na, nakarugrugit. Napigsapay mo't ni tatang. Kabalan na pa'y taglabay ti kawus na. Nangag ko ti panagsasao ni Auntie Juana kan kaitay nanang. Di mo latan ikaskaso ni Auntie Juana, Jessica anak ko. Unay mutten ti kas ti akapanunutan dagiti kakabsat yun nanang. Ipag-arup da siguro nga alalaag ti kwarta ni Lolom ah. Da kayo ti ibaon amang kadwakan ni Lolo. Intun kwan pagpanunutan da kayo iti dakes. Sipod pa'y idi, kasta talagan ni Auntie Juana anak ko. Awan tinagdumaan daken ni uncle mo adino. Saan anasaya at ti kas galad ti anak? No tutuusan kat napigsada mat. Kabailan da tagtrabaho. Banag asaan ang maaramid ni Antim. Tatisadot na ti ipakpakat na anak ko. Isuda ko mga anak ti mangtad iti kwarta ni Lolo talakayan. Di nan kabailan tagtrabaho. Ngam saan mat? Isuda pa'y kit di nga anak ti agdawat kan kuana. Alvin lakay, mangirwar ka man iti kawas mo. Tabuludan pa'y laang ni tatang. Nakarugrug ti kawas na nagpasentro. Di mat ngamin pinagsukat ni Dino. Wani nga rod bakit? Kita kat kaslap, pigadan mo tay kawas nan. Saan siguro ang malagip ni Juana nga ilabaan? Dayjay pa'y magtiko namlakay. Sadot dayjay. Alis tulaang no dagawan no kwarta ti pagsasaritaan. Wan gayam. Talaga ka di asaan na kayat ni tatang ti agnaed di ti balay? Wan tamailiw ka no ken ni Brownie atarakan na. Oo na yan ni tatang. Jay tarakan na pala ti pampanunutan na. Sipod pimusay day dinanang. Ni Brownie atarakan na ti kadkadwa na ije balay na. Ay, mabiit man laang. Taitad ko ti kawas apagsukatan ni tatang lakay. Agdigos kayo pa'y tatang, tapno presko man ang tirik nayo. Saan yun, Flora, anak ka o? Saan ang mabalinti kasta, tatang? Naskan agdigos kayo. O, at ti pagsukatan nyo, tapno mailabak matla ang tabado yo. Agyaman anak ka o. Kunak tumot ngamin kada kayo, nga agnaid kayon dito'y balay. Tapno maasikaso kayo anaimbag, ngam di yumat kayat. Naimbag kumamot as asikaswan na kayo ni Juana, ngam saan mat. Bisi ni ading mo, anak. Ngam ilabaan da kayo kumamot taiso ti asidag kada kayo, tatang. Kitain nyo ti kas na alangayo. Kas kay lapimpiman. Parikot ko nga rod lang kay, tawan ti kadwa na nga agawid inton bigat. Kat ipilit na mat ti agawid. Saklatan bakit? Itulad ko ni tatang. Delikado ti dalan. Amang ano niya pa ti mapasamak ken ko na. Sapay adda madala na nakarayan. Agyaman naklaunay, Alvin lakay. Awanan yaman na bakit? Okay. Kumusta ti check up ni tatang? Adda in reseta dang agas na. Follow-up check-up na kalpasan ti 2 bulan. O sino iti nang tatiti kwarta pinagpa-check up na? Kwarta na amis mo lakay. Awan mo't ngaming kwarta. Tilaang kinan mi iti restaurant ati binayada. Kinapudno na, imay ni Juana iti restaurant ananganan mi. Ope ka no? Dumawat ko iti kwarta ni tatang. Anya? Ni tatang pala ang matipagdawatan na. Day tangarod kat.
Tijak kayat, kat pagpanunutan nak iti dakes. Uray mamirmiraot tayo laeng, jak pulos naging interesan ti kwarta ni tatang. Unay mo tantikas diya kapanunutan ti kabsat mo. Awan tinagdumaan da kin ni Manong Dino lakay. Agpada da arupat kwarta. Agrubat kamin bakit? Itulod ko ni tatang. Itikas diya nga edad na masapol nga da kadwa na. Nang runa kat adda karaya na mabalasiw. Agyaman nak launay lakay. Agyaman nak tanasaya at ka iti amak. Wunmot bakit? Nasaya at ni tatang kanyak itinapigsapay laeng. Tatang, agan-anad kayo ijay Di yung amin unay ti agbanog. Tawan mo't ti anak yu apaka ninyo. Dadakkel kami moten. Uy, anak ko. Ti agas yo. Inkarga kon iti bagyo. Di yu liplipatan at tumaran Uy. No apay ngamin adiyo kayat ti agnaud dito'y ayan mi tatang. Silong bata ko na ita sa lunsod mo, anak ko. Ala nga rod. Agrubat kayon tapno saan kayo amarabian iti dalan. Kunak lakit din no nagkuyog kayo kan tatang nga nagawid, Juana. Ay, saan manong? Imuna ni tatang. Diyak ka muna, sino tinang itulod kan kwa na? Kawaawid ko lang amin, Manong. Manong, amom ka di? Talaga arupat kwarta day dya a Flora. Ha? Hapay ni Flora kapsat ta. Anyat inaramid na. Idi nagpa-check up ni tatang, napanak iti restaurant ang nangananda ta dumawat ako maiti kwarta ni tatang. Tamukmat nga day duldulin na. Kahit? Agasam, ipasungad kit din ni Manang. Apag interesak ka no ti kwarta jay lakay. Kaya't nasigura bukuda na. Manong, inton sumaron no a check up ni tatang. Si kalatan timang kadwakan kwa na. Sip-sip mo day dya Manang Flora. Inton Lunes gaya man di follow-up check-up ni tatang bakit? Aywan gaya man niya. Ay na, dandani pa'y kat nalipata kon. Asino nga timang kadwakin ko na? Diyak pa'y masigurado lakay. Amang ano si kamanan ti ibaunda. No saan ama pandagi jay doa kakabsat ko, kapilitan asyak timapan. Wan mo't kat di Kasla na baybayan piman ni tatang. At damat ni Juana ijay. Diyak ka mo. Tadi na pa'y mabisita ni tatang ijay balay na. Bagak to nga rod no kasano. Tatno amok. Adamot tayo bayad tinating tayo. Ikam to ni tatang. Naimbag lang nga igatang na iti masapsapol na. Anya ti aramidam niti balay, Juana anak ko. Imayak ta umutang ako may ti kwartayo tatang. Manain. Ni, apay, imutan dakon. Manaw ti kasapula manak ko. 10,000 laeng no adda. 5,000 lang ti may pabulod ka. Ngamin, follow-up check-up ko man ninton Lunes. Kasapulak ti kwarta. Nala, yagyo nga rudan ti 5,000 tautangag pay laeng. Bayadak to. Di bale, tasyak mo ti mangitultulod kada kayo no kasta agpa-check up kayo. Itulod nagtungarod no Lunes Wen, nga maging galangi ti karayan Tane, adayumot na itulod kayo aging gaitayan damanong dinaw. Sige, kailangan nakaw. Tatlo at nakadwak ng balaso di karayan. Ang mga dumakkel man ang tidanom, tanay, tumanudumot manayin. Siripo man ititawan no asino ti agbusbusina, Jessica anak ko. Nanang, no jak agbidot ni Uncle Dino. Nangisit tilugan na, saan ka di? Wan, anya nga tati umay na ibaga. Amangan no maipapan iti check up ni Lolo. Umay namanan siguro ibaga abisi. No busy, di datan timang kadwakan ni Lolo. Ay katwa na anak ko. Kaasi ni Lulom no mabaybayan. Masapol nga dakadwa na. Ala, rumwar kay nga rudan nanang. Kasarita yun ni Uncle Dino. Tapna mo yun no anya ti aramidan tayo.
Sumrek ka pa'y amanong, taag kape ka. Saanan, Flora? Adala na patag nga ibagakan ka, isa din magasak. Anya day tamanong. Siya kon, timang kadwagan tatang iti follow-up check-up na. Ha? Sigurado ka ka di, manong? Wait, narigatan. Ang mga no di mi mapuputan kat mapanamin kan kang ipatawid na kadatayaw. Agraman kwarta na. Sa anak agamrod, manong. Di ka man, Flora. Amok akas tati planom. No addaman ti rupat kwarta kada tayo. Da kayo kinihwa na day chay, manong. Uray 5 aduling. Sa anak adimaw dawat kinitatang. Basta, siya kon, timakam mo kanitatang. Itulod to ka no ni Juana Inyagarayan intong Domingo. Malakat makamu kayo nga rod, ah. Di yo baybayan ni tatang. Pagsukatan yun tumat, ang mga nunarugit manen ti kawas na. Kan itulod yun no agawid, ta delikado ti dalan, manong. Sana na masapol ngay palagip mo. Amok ti raramidag. Anya timbaga ni Manong Dino, Flora, bakit? Iso ka no timang kadwakin ni tatang. Itaman pa yan nagboluntaryo. Tamadanagan dala unay. Anya ti pagdanagan da. Amangan ka no syak timang tawid iti dagaken kwarta ni tatang. Anya? Ipasa da pa yan kanyak ti dakes nga aramid da. Anya klase ti kakabsat dagi jay. Pagbalinan ta ka pa na rupat kwarta. Ti kwarta ken daga ni tatang tinapatag kadakwada. Di danto pa'y maasikaso ni tatang. Yala, di ka makiap-apa ka nakwada bakit? Sayang ti oras mo. Ta saan mo't lang agpaabak ti kakasta klas tao. Siguradwan dala ang aywanan da na saya at ni tatang. Tano at dadakas ang mapasamak kan kwa na. Siyak ti makalaban da. Hello, Juana Adingo. Manong, nakabalasiwan ni tatang. Urayam lataditan. O sige. Tinagsaritaan ta, kadwam ni tatang agpa-check up. Di mo ni talag itigamro da kapsat ta. Uwan, naibagakmatan ka ni Flora. Asyak ti mang kadwa kang tatang. Narigat no tagi ko na amin at dagaken kwarta ni tatang. Ay, wen nga roda. Sapay pa nagruproba na pailang kang madlaw kwarta ni tatang ti kayat na. Alang araw na rin ko. Itiks kuntukan ka no makasangpat ni tatang ni Tibalay. Nagkape kayo pa tatang. Ay, manak, dino anak ko. Anya ti ko na ni Flora. Iso ka na timang kadwa kanyak ngagpa-check up mintun bigat. Saan? Siyaklatan, tatang. Di mi magustuhan ti kasyagalad ti kapsat mi. Apay, ada ka di mading ay naramid ti kabsat yaw. Amumi at ilang kwarta kang dagayo ti habol na niya Flora. Anya. Apay, saan kayo makanlaw tatang? Kinapundo na, saan matalumaw dawat ni Flora kanya kiti kwarta anak kau. Ni Juana ati kanayon na dumawat kan umutang. Nalaing agpamarang na niya Flora. Di mi palubos nga iso ti makaalay ti dagaken kwartayaw. Saan mo't na mabalin na sulun na? Kasano kami mo't ngay kanuwana no kasta ti plano na? Sana kasta di Flora, anak ko. Isunto pa tiyagas taos para iti check up kan agas ko. Nalaing nga roon nga agpamarang dayjay. Siyempre, al-alain na tirik nayaw. Palabog na lang dayjay ka na kayo. Tapno agtalik kayo kan kuana. Anya! Alahan nyo to'y agas ngayon reseta ti doktor ka na kayo tatang. Agyaman anak, dino anak ko. Ngun gayam, at na nakita ka kwarta iti bagyo. Way, iduldulin ko na dyan, ita isot li pang alaak iti usaray. Muntoy, ta siyak pa lang ti mangidulin tatang. Anya! Siyak pa lang timang idulin. Tama nga no pag-intirisanti sa bali at tao. Di kayo madanagan, ta saan ko madagastusan? Itad kunto, nagpasintro kayo manan. Ay, alangaron Awan pa'y batkit na iti pangusara kita.
Kasta, ipadulin nyo iti anak yaw ang mapagtalkan. Awan kaya, itulod na ka di na anak ko. Ada trabaho kita. Iso nga'y tulod kayo lang iti nagpatinggan ti kalsada. Awagag to ni Juana, tasabten na kayo. Apay nga itala sinong batam ti awag ko, Juana. Among mata nakapso ti signal dito, Manong Dino. Masapo lang may biro. Sa pa'y rumabiin. O sino ngayon tinangsabat kan tatang iti karayan? Ni, kunak man yung tulod mo dito Kasano ko mga itulod ko, kat adamot trabaho. Anya ka matan, Manong Dino? Among matala kaya ni tatang. Intulod mo kumamatan na? Sa peda karayan na mabalasiw. Iso nga roon nga itay pa'y nga awagan ka ta sabtem kuma. Tabasol ko pa'y gayamitan. Ngalala. Inkakitaan, no simang putan ni tatang iti balay. Hello, Juana. Anyagay. Nakasangputan ni tatang iti balay na. Awan, Manong. Napan kami lang iti karayan itay ng awan mo't ijay. Anya? Nuapay mo nga minadi mo intulod, Kasano nga rod daytan ngay? Intulod mo kumangamin mo't, Manong. Ureaging ka na iti karayan mo't. Ay na, siya kung timadanagan. Ang mga nonyan tinapasamak ka ni tatang. Ay na, yan na dayo mapo. Urayan nyo latan. Amangan nung narabyan lang. Ni tatang iyo, Juana. Apay ka din na nasyuning. Anyat napasamak ka ni tatang. Nakita yu ka din na. At nakakita kan Juana ijay karayan. Anya, ayan nanay. Tsaka mo. Ngamti ko na ti kaaruba mi kat nalmas ka no. Anya, sana po na kayo tanana. Inaramid dati kabailan da mang ispal iti biyag na. Ngam talaga nga awanin gasat na. Naladaw nga nakita na. No saan pa'y anapan iti karayan ti kaaruba mi. Saan na kumanakita. Ay, nakatatang ko. No apay nga min, abinaybayan nyo ti amayo. Amoyo mo't at tumanudo. Di makal siguro ti danum iti karayan ni Suan Almas. Anya tinaramid yung Manong Dino. Wana. Di mi matamwa mapasamak ti kastoy, Manang Flora. Apay abinaybayan nyo ni tatang. Apay inuray yung akastay di mapasamak. Apay. Saan may pagayatan ti kastya na pasamak, Flora? Jakbat amo, di makal gayam ti danumit ti kastya. Sa Manong Dino, naintulod mo kuman ni tatang. Saan kumana pasamak ti kastoy? No saan nyo kumabinaybayan ni tatang? Si bibiyag lata kumangaging kaitan. Manang. Ita, naragsak kayon? Naragsak kayon tawanin ni tatang? Maana yun ti tawid yun? Kastamot lang ti kwarta na. Ang mukha na bayagan at idagakan kwarta ni tatang ti kalkalikaguman nyo kan kuana. Bindot minayatading ko. Sapay lang ko mata, mapakawan na kami. Saan may anagayatan ti kastya na pasamak, Manang? Hindi yung gayong kabailan nga si kaswan ni tatang. Saklat ta kumantimbaon nyo anang kaduagan kuana. Naimbag pa'y ti asawa, isakit na ni tatang. Na kayo adwa, mawanlat ibagayo no di kwarta kandagang. Pagbabawayan mi na itinararamin mi, Flora. Wan, basol mi ti amin. Ano ba'y kasta? Awanan ni tatang. Awanan. Sana na may subli ti biyag na. Kat pangaasiyo ko ma. Tabaliwan yun ti kasta nga ugali yun. Itinagamrod yun iti kwarta kansan ko. Biyag. Di tao. Kasano ti biyag taitan ngay Manong Roldan? Awanan dang iti dadak
dakkel ta. Jaklat amo ading ko. Jaka mo na sino ti pagkamangan ta pagdawatan iti tulong. Yung rin kasta. Agagit ta. Kan ituloy talat ta ti panagadal ta. Pangalaan ta nga iti usaran ta nga agadal, manong. Agmula-mula tayo tinaduma-dumaan natin ang mabalinta nga ilako. Ta iso ti usarin ta amang ituloy iti panagadal ta. Wen nga rot, manong. Roldan, makipaglading itak iti kaawanan na iti dadakkelyaw ka ni ading mo Alita. Agyaman kami, Tata Oscar. Kahit, anya ngayon ti plano yu ita, Roldan Barauk. Kasanaw ti panagadal yaw. Ituloy milat na, Tata. Ikarigatan mi ti makalpas. Ta iso ti tarigagay dagiti dadakkel mi, ay di si bibiyag dapay. Walakit nasayat nga ron no kasta, Barauk. Ket no ada kasapulan yaw, silulukat ti balay kaw. Umay kayo lang, ta agkakaaruba tayo lang, mate, wine. Uwan, Tata. Ket agyaman kami unay kada kayo.